Dobar dan. Danas ćemo pričati o odnosu biljke, životinje i čoveka. Živimo u nekoj sredini tu sa biljkama, sa životinjama i moramo malo filozofski ispitati taj odnos. Očigledno da tu postoji jedna mnogo jaka veza, ne samo kroz hranu, nego kroz čitav život, jer u velikoj meri te životinje zavise od biljaka, pa indirektno i biljke na neki način od životinja, a čovjek i od jednih i od drugih. Genska struktura biljaka je jako složena. Postoji ogroman broj vrsta. I u toj teoriji evolucije vrlo se često ta biljka na jedan način posmatra u drugostepenom smislu. Više se insistira na životinjama, iako u tom prelazu od neživog ka živom i tako dalje, biljka svaki čas učestvuje u tome. Ona je prvi taj domaćin svim drugim živim bićima i u pogledu hrane, i u pogledu kiseonika koji vraća u odnosu na ugljen dioksid, koji uzima da jedina vrši tu transformaciju neživog u živo u najdirektnijem smislu. Postoji ta transformacija normalno disanjem i vodom i kroz svakog drugog živog bića, jer se ono vezuje kao kiseonik ili voda u sve žive molekule, ali kod biljka je to potpuno jedan proces u kome se iz neživih materija dole povezuju ti elementi, ti minerali i idu do živog, a pored toga i najsavršeniji vid energije, svjetlost. Biljka direktno deponuje, uzima tu toplotu i zapravo sva ta energija od sunca dolazi u nas od biljaka. A ako dođe od životinja kroz hranu, prvo je došao od biljaka. A ako je došao od životinja koji jedu od životinja, onda je pre toga došao životinja koje ne jedu životinje i tako dalje. Znači, ta toplota koja se troši kroz hranu, prvo je se primila direktno od biljaka, bilo odozdo iz tih minerala, bilo odozdo iz svetlosti. I u tom smislu se može reći da u našem organizmu već postoji ta neka trostrukost tog biljnog dela, tog životinjskog dela u čoveku i nagona, instikata, borbe za život. Životinje normalno imaju i čula, imaju i neku vrstu svog, da ne kažemo svesti, ali neke svoje inteligencije, kao što postoji ta ljudska, a da ne kažem da bi u nekom dubljem smislu postojala i neka viša svest da je čovjek tu povezan i sa nekim višim bićima. Već od početka, od tog, da kažemo, stvaranja čoveka, prvo su stvorene te biljke, pa životinje i na kraju čovek. I sad, u tom vrtu u kome je čovek na kraju smešten, su bile neke biljke, neka rodna drveta, i drvo znanja dobro od zla i drvo života. Znači, to drvo života je maltene prvostepenom smislu bilo dato kroz tu biljku. I to je jedan put od zemlje do neba, kao od sjemenke do ploda. Kao neke veze od tog najnižeg dole do nekog ploda gore, najvišeg. I tu Adam nije imao samo neku, da kažemo, hranu. Taj njegov odnos prema biljkama, prema svakom zvuku, prema svakom slici je neuporedivo bio različit. Znači, ne kao ono što bi mi sad doživljavali kroz muziku kao zvuk ili sliku ili govor, nego je to bio, tako reći, jedan razgovor i to čak i više nego razgovor. To je bilo i na emotivnom i na nekom dubljem smislu odnos. Kao na nivou sna. Znači, on ima jedan razgovor sa tim, tako reći, biljkama, da ne pričamo o životinjama, čim ih je imenovao, znao njihovu suštinu po toj reči. To je bilo kao jedno malo stvaranje.
njihove unutrašnjosti, znači on ih je posmatrao kako su od Boga date i sa tim imenom je sagledavao njihovu suštinu. Tako, Adam nije bio stvoren po reči, kao što je stvoreno nebo i zemlja, nego je bio stvoren posebno od zemlje i udahnut mu je na kraju duh, tako da je taj duh te reči ili te najviše nekog moći imenovanja davao njemu neko kao malo stvaranje. Da ponovo on sa tim rečima dolazi do nekog dubljeg imenovanja svega oko sebe. Ne samo životinja, nego vjerovatno i biljaka, ne pominje, sad se podrazumeva. Kad vi pogledate imena nekih biljaka i starine, lekovitih, oni imaju jako čudna imena koje podsjećaju na njihovu neku suštinu. Znači da je nekako taj koji ih imenovao morao spoznati tu njihovu suštinu i na osnovu toga dati im takva neka imena. U tom nekom smislu se može reći da je taj odnos prema toj biljci bio suštinski, dubinski drugačiji nego što ga mi sada imamo u nekom smislu, samo kad gledamo to ili okusimo plod. Sa tim ukusom ploda svake biljke, Adam nije imao samo taj bukvalno ukus zasićenje, nego otkrivao neko znanje. Njemu su neke tajne koje biljka ima u tom svetu, u tom svom življenju prenošene, nisu mu bile svakako prenošene kroz svest. Ali kažem, malo pre kao na nivou sna, neke vizije i nekog posebnog osjećaja. A da ne pričam u odnosu na životinje. Ili tek razgovor između Adama i Eve, a da ne pričam razgovor Adamom sa najvišim duhovnim, svetim smislom sa Gospodom. Znači, svako ime imalo najdublju moguću tajnu. To nije bila prosta prazna reč, nego otkrivala suštinu svake te stvari, svakog tog bića, svake te biljke. I kao kroz hranu, i kroz ukus, i kroz vid, i kroz sluh. To je u jednoj totalnom smislu najdubljeg mogućeg ukusa, ne samo onoga što primamo ustima, nego ukusa sveta, života, kroz boje, zvukove, slike, reči, osjećaje, misli, bila data u nekoj svetoj jednoći. Znači, ta jednoća je bila istovremeno i fizička i duševna i u nekom otkrivanju, otkrovenju tih tajni i osjećaja tog savršenog sveta, života, Edenskog vrta istovremeno. To je sve bilo nepodeljeno. Tek je sa tim drvetom, znanjem dobra od zla, se došlo do neke podele. Ja sam u nekom svom razmišljanju i tražio neki koren. Šta bi moglo biti onako posmatrano u nekom grubom smislu, pa biološki ta podela. A otprilike ona je negde ovako data u nekom mom istraživanju, da je to pre svega kao podela tih mozgova, uslovno, normalno mozak uvijek funkcioniše u jednoj celini. Naprimjer, naše srce i naše disanje nisu pod kontrolom velikog mozga, jer ne možemo kontrolisati samu suštinu života. Svašta čoveku ili pada na pamet ili može da usporava ili ubrzava dah, zadržava ga, ali sam dah je pod nekim autonomnim sistemom, a srce još više, bukvalno svaki organ. Ali ta neka odvojenost te instinktivne svesti, tako reći životinjskog mozga, koji je borba za život, refleksa te osnovnog vida gladi ili žeđi ili množenja ili u ovom slučaju daha, disanja, je nešto što bi moglo da se kaže da pripada i svakom živom biću koji ima te moći, koje instinktivno dolazi do toga, dolazi u vezu sa tom sredinom, hranom, to je kao neki, da kažemo, suštinski dodir koji prožima telo, bilo da je hrana, bilo da je vazduh, bilo da je voda, ili stvarajući dodir koji dolazi kroz umnoženje. Ali kada se posmatra ta veza suprotnosti tih sistema, to drvo života, znanja dobra i zla bi moglo da bude ta razlika dobra i zla, te borbe, te instinktivnosti, koja je brža i jača od čovekove svesti,
koja može da rađe strah, može rađe negativne emocije i to. U svakoj reči Hristovoj zapravo se traži da se čovjek tu vrati tom drvetu života. Ljubite neprijatelje, blagoslovi ko te kune, čini dobro koji te mrzi. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Znači, on traži da ti prevaziđeš u sebi tu podeljenost. Da shvatiš da je ta podeljenost u tebi, taj strah, tog refleksa, ta odvojenost daha od duha ili srca u te najviše toplote ljubavi koja je pokretana od Boga, tom toplotom ljubavi, zapravo taj prvostepeni neprijatelj. Što sam ja malo pregovorio kao podeljenost tih mozgova. Znači, ta mnogo dublja sinteza, kada bez straha čovjek otvara to srce, koje treba da osvoji sa tom dubinom te ljubavi, ili taj dah, istovremeno sa duhom, kroz tajnu duhovnog rođenja, je ono što bi trebalo da vrati drvetu života. Jer ako je Adam živeo 930 godina nakon smrti, treba shvatiti te reči kad mu Gospod kaže onaj dan kad okusiš ploda s drveta znanja dobra od zla umrećeš. Kako onda Adam živi 930 godina još? Pa očigledno se ne misli na trenutak te smrti, bukvalno kad mu prestaje rad srca, disanja, nego na prvu smrt upravo odvojenost daha od duha. Da više ne diše sa duhom, nego pokreće ga zapravo duh u nekoj dubini, ali nije taj dah istovremeno da otvara oči, uši, razum, osjećaje, u potpunosti ga oživljava. Kao i srce koje doživljava toplotu i dodir sa cijelim svetom istovremeno sa tim čulima i razumom. Znači, nastala je ta podeljenost. To negdje kao da je u nekom centru tu navijeno srce kao sat, da kuca kod tih prvih ljudi 12 puta, 10-12 puta više nego naš život sada. Kao onaj stari časovnik kad navijate i on kuca, ako ga jednom okrenete 1 sat ili 2 sata, 12. deo, a ako ga okrenete 12 puta, on će da kuca 24 sata. Tako ovdje nekako, kao da je, po znacima navoda, navijeno. To srce da kuca toliko, 12 puta manje nego kod tih prvih ljudi nakon tog pada. I negdje, znači, ta tačka ubrzava sve. Znači, mi sad sve ovo brže vidimo, brže čujemo, osjećamo ukus, jedemo. Znači, mi nemamo više taj dubinski opažaj, osjećaj, govor, reč. To tako brzo proleti da snimimo dublje svaki detalj. Da taj vid bude tako kvalitetno dubok, da je povezan sa tim dubinama srca i duha u najvišem smislu te cjeline, kao i sve ostalo, reč, ukus. Osjećamo samo od polja tu hranu, ali ne osjećamo više taj dubinski odnos veze sa tom biljkom ili sa tom, uopšte tom životinjom, tim svetom. Tako da je ta ubrzanost otprilike kao Mesečeva odražavajuća svetlost. Jer taj prvi čovjek, na primjer Adam 930 godina, je imao toliko sunčanih godina koliko mi sada imamo mjeseci. Znači kao da je ta unutrašnja svetlost sa kojom je on video te stvari sada prešla nekako na odražavajuću svetlost, Mesečevu, isposredovanu. Ta reč nije onako iznutra iz nas, kao i misao, kao i taj osjećaj, nego se mnogo vezuje za tu spoljašnjost i nema taj unutrašnji kontakt iznutra ka drugome direktno ili ka tim svetu okolo, biljkama, životinjama, svetu, nebu, bilo šta posmatramo. A da ne govorim već koliko je ta ubrzanost i odražavajuća svetlost prisutna u našim mislima, našim osjećajima i iskitrenim tim odlukama. I to samo pričamo o Adamu posle tog pada, tih 930 godina. A prije toga, dok nije bilo to vreme, to ne možemo ni da zamislimo. To nije bilo samo to usporenje ili taj gubitak tog kvaliteta unutrašnjeg sunčanog tog posmatranja, naspram tog održavanja, Mesečevo kao te senke, o koje kasnije u nekom indirektnom smislu
i Platon nešto govorio u odnosu na taj svet ideja, nego nešto po celini neizmjerno još dublje, koja je kontakt sa živim Bogom. Direktno. To je zapravo ta odvojenost, te duboke veze srca i mozga, ili glave i srca, ili uma i srca, koja se tek dobija tim približavanjem te dve suprotnosti, kad se od tog drveta znanja dobra od zla, rečima Hristovim koje su sami plodovi sa drveta života, čovjek vraća tome. Jer kad je rečeno onaj dan umrećeš, onda znači to je samo prva smrt, druga smrt je tek posle 930 godina odvajanja duše od tela, a treća je smrt, raspad tog tela. I sad, Adam se stvara od zemlje, a ne po reči, i udahne mu se duh, što sam već dosta puta naglašavao, ali to uopšte nije lako shvatiti, zato to ponovo ponavljam uvek da bi se to dublje primilo, da se od čitave zemlje pravi jedan čovjek. To je zapravo tajna, vi kad pitate u te revolucije, dobro u redu, najviši principi izbora najjače jedinke vrste, borbe za opstanak i tako dalje. Ali kako vi objašnjavate starije načelo, kako su se te ćelije, organi, podorgani uopšte, organele u ćeliji, podorgani u organu, organi u organizmu, sastavili u jedno. Kod svakog bilo kojeg predatora slabije i jače, najjače jedinke vrste. Znači, taj princip te socijalizacije, to hipermoralno načelo, svi da jedan da sve je očigledno jedan mnogo stariji princip, u kome mi zapravo prvo treba da objasnimo to prvostepeno, tu se energiju koja postoji u tom celokupnom življenju u odnosu na biljke, na životinje, čoveka, a istovremeno i da samoga čoveka u tom jedinstvu. Posle toga možemo pričati o toj borbi, ali prvo moramo to prvostepeno. Ne možemo apsolutizovati jedno načelo koje pre sebe ima jedno starije načelo koje podrazumeva, u ovom slučaju borba za opstanak najjače jedinke vrste, slučajnim mutacijama nastaje taj razvoj i tako dalje, a pre toga imamo hipermoralno, hipersocijalno načelo koje postoji ne samo u živom, nego čak i u neživom, kako su sastavljeni ti atomi najjačim silama, protoni, neutroni u jedru. Znači, mi imamo ovde stariji princip te kohezije, po nekom indirektnom smislu, pod znacima navoda socijalni ili hipermoralni princip koji tu povezuje sve te deliće. I sad se vraćamo na tu priču da kada se od čitave zemlje pravi jedan čovjek, da su tu ljudi povezani kao što su sada povezani delovi tela ili ćelije i da bi jednom trebali svi da imaju sve. A sad ta prva smrt je odvojenost daha od duha i srca od ljubavi, koja je izašla iz tog najvišeg apsolutnog stanja, posle toga odvojenost duše od tela, a posle toga taj raspad tela. Taj raspad tela je zapravo ta razdvojenost ljudi svi kroz sav prostor vreme. A ta glad koja je njemu data, zašto on uopšte stavljen u taj vrt, zašto mu je dato telo odnosno druga bića, zašto mora da jede, zašto mora da ima vezu zemlje neba, tako sa tom hranom ili dalje svim bićima, je glad za svim tim ljudima kroz sav prostor i vreme, koji se sastavljaju u toj svetoj noći. Znači, sopstveni delovi tela dolaze do savršenstva u toj vezi, u toj funkciji sa drugim ljudima. O tome se stalno naglašavao da onaj koji bolje vidi otvori oči, koji bolje čuje uši, koji bolje govori te otvori jezik, neko tuči da mislim, a onaj koji te voli, on te oživi, ili koji te duh ti daje, on ti vrati taj život. Zato naspram te trostruke smrti u kojoj je odvojenost čoveka od čoveka, ta prva odvojenost daha od duha, pa odvojenost srca od ljubavi, pa onda odvojenost čoveka od čoveka, ta trostruka smrt, ide prvo duhovno rođenje, kada Hristos kaže ko se ne rodi vodom i duhom ne može ući u carstvo Božje, znači to je drugi udah sa duhom, iz materice tela zemaljskog, kao iz utrobe majčine, a sada u ovom smislu kao te zemlje za koju je vezan hranom, disanjem neprekidno. A onda ide to oživljavanje kroz ljubav, srca, tako dalje. I onda dolazi ta
to treće vaskrsno sastavljanje, sjedinjenje svih tih razdvojenih tih delića. Znači, prvo sastavlja dah sa duhom, duša sa duhom, srce sa ljubavlju i na kraju dolazi kroz sav prostor, vreme u krstu, u krštanje, u svetoj jednoći svih ljudi, svih prostora, vremena za večnost. U najvišoj tajni jedenja, pijenja, sveto jedosmo pismo ili sveto jedno jedosmo jesmo i upijasmo istinu, pismo. Gdje se taj spoljašnji smisao fizičke hrane vraća na jednu duševnost u jednom srcu, i jedno srce, jedna usta i na kraju u jednom duhu, jednoj istini. Poznanje licem k licu, odnosno sastavljanje u svetinji jednog tela u Bogu, svih ljudi i svih prostora vremena. To znači da, kad sam pisao te knjige davno, to sam već pričao u jednom videu, ja sam imao čitave 3 knjige o divljim i pitomim životinjama. Gdje sam objašnjavao tu taj neki njihov, da kažemo, njihovu suštinu, šta one predstavljaju, šta su one čovjek, kako postoje te divlje i pitome životinje, koja je tu razlika. Ne samo po nekom učenju, čovjek je pripitomio neke životinje ili tako dalje, o kome se priča, nego šta zapravo predstavlja suština svake te domaće divlje životinje. I kakva je tu veza? Jer smo već od početka naše priče govorili da postoji na kapilarnom nivou, kada hrana uđe u telo i ode tu, i to upijanje kad se skroz razmrvi, to je kao neki vegetativni nivo, to je kao neki biljni, taj autonomni sistem primanja na molekularnom nekom nivou te hrane, tog ukusa dubinskog kroz svaku ćeliju. A postoji neki životinski kroz nekim impulsima, nekim instinktima i tako dalje, i postoji normalno taj ljudski gore u tom svesti, u govoru, u ličnom obraćanju, u ličnosti, u svesti, i neki najviši duhovni gore koji bi pripadao nekim višim bićima. Te biljke, koje sam već rekao da imaju neku strahovitu plemenitost, taj biljni deo zapravo je onaj koji je najmirniji iz tih vegetativnih delova ili autonomnog tog sistema ili duboke obrade na tom kapilarnom nivou koje primamo tu hranu. On bi trebao da bude nekako u zadnjem stepenu taj najmirniji koji daje taj mir. Biljka se ne pomera, ona stoji, daje tu vezu između zemlje do neba, ali je nešto što je prvi domaćin, tome sam rekao. Životinja je svaka posebno u nekoj tajni. Tu sada sve predstavlja neku tajnu, neku vezu, o tome sam pričao i neću sada posebno pričati, ili ću možda jednom čak i posebno govoriti o svakoj od tih životinja ponešto. Sada bi se vratio na tu dublju vezu između čoveka i, da kažem, u tih viših bića. Kako je to uopšte, kako je moguće da se to što se toliko ubrzava u našoj percepciji, u našim opažajima, u našem govoru, u našoj nestrpljivoj misli, nekako dubinski uspori da dobije tu veću suštinu. Kako taj časovnik, te granice života koji je od tih prvih ljudi posle pada, koji su živjeli 900 i više godina, i nauka je čak dokazala da mozak može toliko da živi, koje je 10-12 puta više, 13, kako gde, od tih ljudi, kako se ona može na jedan način produbiti. Bukvalno naše vreme ostaje tako, povećava se sa nekim kvalitetom života ili zdravljem, ali ima neku granicu. Ali šta su te prečice koje omogućavaju ta duboka usporenja, jačeg opažaja, osjećaja, misli, govora, koji hvataju tu suštinu? Mada bez obzira koliko to čovjek produžavao, to je opet, da kažemo, jedna smrt. Ali često sam se zapitao
ljudi koji često imaju dosta vremena i prihvataju ko zna kakve stvari, da hobije, da misle o ovome, onome, gotovo nikada po pravilu ne misle o nekim tim zadnjim suštinama i retko pokušavaju da prodube svoje misli, svoje osjećaje, svoje reči, svoje odluke. Šta ih sprečava da ne samo to postignu, nego čak i da to žele. A to je taj kvalitativni pristup koji pojačava dubinu života i dubinu smisla i dubinu sopstvene ličnosti, lica, odnosa prema drugima i slično. Razmišljajući o tome, najviše mi se nekako nameće da je to u pitanju taj govor, taj reč. Da ima rečenica jedno Sveto pismo koja kaže odgovarat će čovjek za svaku praznu reč pred Bogom. Znači ne samo zlo, to da ne pominjem, nego za svaku praznu reč. Jer sa praznim rečima prazni se i osjećaj čoveku i celokupna njegova svest. Znači sa dobrim rečima se povezuje dubina, suština. I su sve reči povezane sa svim drugim rečima, one čuvaju iskustvo, to iskustvo govora čuva sva naša osjećanja, mišljenja, ono je nešto sve civilizacijsko. Produbljivanjem te svesti tog o govoru ili govora samo produbljuje se i čovekovo i razmišljanje i celokupan njegov odnos. Sad, nije samo govor bitan, bitna je i ta duboka ćutnja, ali teško će postojati i jaka ćutnja bez tog govora. Ali i obratno važi. Znači, ćutnja dolazi kao neka selekcija, kao neki filter duše koji pre nego što čovjek progovori posmatra samog sebe i sve oko sebe i onda dolazi ta reč. Sad ovu priču koja je onako već u samom nekom smislu neograničena sa svih strana bi mogli da je na jedan način malo vratimo i ovaj život. Šta je to što može te biljke, pretpostavimo da je jedan način više da odbranim, jer sa tim prisustvom više biljaka više će biti tih životinja i na kraju krajeva i to utiče na sve drugo, i na vazduh, i na klimu, na to. Same te biljke, one samo mogu da se množe, ne mogu nikako da se odbrane, one su tu pitome. Ta svest o tom prisustvu tih biljaka, šuma je jako bitna. Ja se sjećam da smo mi kao deca u školi čak išli sadili ta drveća i da je to bilo jedna normalna stvar i da su ljudi to ranije dosta sami radili i širili to. Sada se te šume nestaju, one se umanjuju, kao i te biljke na račun ko zna koga i čega sve. Znači, taj neki, o tome sam već pričao, patriotizam, nije samo patriotizam političke prirode. On je jedna fiziološka stvar, vezanost čoveka za to tlo, telom od koga je poraslo, nastalo, gde su se povezali ti elementi, određene zemlje, vode, vazduha, tačno klime koja je tu srasla sa njim. I u svakom momentu ona se prenosi iz polja i unutra, i kroz javu i kroz san. Ta vezanost za to tlo, suštinski, kao tom nepokretnom tačkom od drveta ili od biljke, daje tu duboku vezu tog smirenja. Ako čovjek beži od tog tla ili staje naspram njega, naspram te zemlje svoje, u njemu se rađa jedan rascep tela i duha i nemir. Jer taj mir dolazi dole od tog dna, od tog podnožja, kao što ta uzvišenost i ta visina i duhovnost dolazi od te visine. Ali je potrebna ta veza pod dna do vrha, za to umirenje od nogu, od donjih delova tela ka gore glavi i tu je
poštovanje tog tla, to zemlje i sve te okoline tih biljaka je jedna od suštinskih stvari. Ljudi sada većinom su u dodiru sa tim životinjama, sa tim pitomim u smislu pas, mačka, ali veliki deo te, pretpostavimo, dece i ne vidi te životinje druge koje žive po selima, koje su isto jedna od uzvišenih velikih tajni, koje ulaze u samu dubinu psihu čoveka. To je jedan odnos od početka koji dete treba da doživi, da se srodi sa tim ili to prepozna. Znači, ispitivali su decu koja su sa životinjama u dodiru stalno i nekim tamo zajednicama žive sa njima i uopšte nisu imali te alergije, na primjer. Za razliku od dece koja su stalno u gradu, u betonu i u tome. Znači da je to jedna vrsta zaštite. To nije samo polja gledanje nečega ili pitanju hrane ili nekog odgajanja, nego se tu prenosi jedan poseban osjećaj, tajnovit, u nekom refleksu, u nekom shvatanju i od tog konja i od te ovce i od tog petla ili uopšte bilo koje životinje, patka, guska i tako dalje. Znači svaka od njih nosi neku tu tajnu i prenosi je na jedan način tom dubinom od početka čoveku, od deteta u njegovom sazrevanju i u njegovoj jačoj vezi sa tom prirodom koja se za kraju prenosi mikro, makro od tih biljaka dole tog vegetativnog, tog nekog instinktivnog, da kažemo, dela tela mozga do nekih tamo sfera otvara jače i dublje ka nekom višem odnosu sa drugim ljudima ili na kraju i samim višim bićima. Eto, toliko bi imao da pričam o ovome. Malo sam otvorio tu temu, dao sam neku širu priču da slobodno neko razmišljanje o tome ili budući razgovor i tu bi završio i pozdravio vas.